Tajjeb, mela kif tkellimna ftit fil-klassi, dan il-video tal-lum se jkun qiegħed jgħidilna jew kellha ngħinu laqgħa lil xulxin fejn jidħol konklużjonijiet li għandna marbutin ma' dawn iż-żewġ practicals. Kif nafu l-aħħar żewġ practicals huma marbutin ma' reflection u refraction of light. Tajjeb, u li ħanamlu hekk, se nkun qegħdin tarawni nispjega ftit se jkun qed jiġri fil-verità. Imma mbagħad apparti minn hekk se naraw ukoll ċertu precautions, sources of error u anke wkoll il-konklużjoni. Ħanibdew l-ewwel b'reflection of light. L-ewwel qed irridu nżommu f'moħħna illi meta tiġu biex titkellmu fuq reflection of light we are going to use a plane mirror. Ħanużaw din il-mera illi għandna hawnhekk, tajjeb. U ħanaraw jekk huwiex veru dak li aħna konna qegħdin nitkellmu dwaru, ma speċjali the-law of reflection li tgħid that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. U allura ħanagħmlu hekk, kull wieħed minnkom ser ikollu karta bħal din li fuqha ser ikun hemm fejn ser inqiegħdu l-mera kif ukoll dak id-dotted imaginary line li jissejjaħ in-normal. Li ħanagħmel hekk se nkunu qegħdin naraw ftit kif se jkun qed jinħadem u waqt li qed naħdem dal-eksperiment wieħed anke se jara xi precautions li jista' jkun illi jkollu. Mela kif qegħdin naraw dak se jkun l-ewwel reading tagħna, dan ir-reading se jkollna bżonn din il-karta, ser ikollna bżonn lapes, ser ikollna bżonn anke wkoll riga kif ukoll protractor u l-mera tagħna. Apparti dawn kollu, se nkunu nużaw dan l-apparat li jissejjaħ Raybox li prattikament dan kif nixelu qiegħed jagħdini array of light. U ħanraw jekk hux veru jsir il-biċċa xogħol ta' reflection. Ma l-ewwel se nqiegħed il-mera fuq dan il-line XY li qiegħed eżattament hemmhekk. Inqiegħdu f'dik il-biċċa. Huwa importanti ħafna u dan se jkun wieħed mill-ewwel precautions tagħna that the line drawn on the paper is exactly underneath our plane mirror biex kemm jista' jkun inkunu preċiżi. Xi ħaġa li huwa bżonn jussi li nagħmel u fatt se nkun qed nagħmilha hija that we close all the windows so that we create a dark environment in the lab. Iktar ma jkun mudlam, ikun tant l-aħjar biex bekk ix-xogħol tagħna jkun tajjeb. Mela qegħdin f'ambjent mudlam ser inresqu ir-ray of light tagħna hemmhekk u jekk qed tinnutaw tajjeb se nagħmel eżatt ir-ray of light man-normal u bil-lapes tiegħi se nkun qiegħed nimmarka dawn iż-żewġ crosses dak huwa ir-ray of light li huwa incident ray, dak huwa ir-reflected ray. Kif inneħħi kollox 1, 2 se nkun qiegħed nuża riga we try to work out as precise as possible biex bekk ikunu nistgħu naqtaw iż-żewġ linji. Ekku salqtajna ż-żewġ linji u anke nimmarkaw that is the incident ray, that is the reflected ray, ħanikkalkulaw bil-protractor dawk iż-żewġ angles, so readings must be taken at eye level, u naraw jekk the angle of incidence if it is equal to the angle of reflection. Dan pratikament huwa l-esperiment tagħna marbut ma' reflection, ċertu sources of error li jista' jkun li jkollna huwa li inti tajjeb li l-linji jkunu kemm jista' jkun dritti, hawnhekk dawn huma tip ta' errors li jista' jkun li jkollna, għal raġuni wkoll li r-ray of light mhijiex irqiqa ħafna. Jkun aħjar pereżempju jkollna xi tip ta' laser f'dan il-każ għal-fatt li hija daqstant ħoxna biex niġu biex nimmarkaw is-slaleb
se tkun iktar diffiċli biex ikunu kemm jista' jkun preċiżi. Ħammorru għat-tieni esperiment marbut ma' refraction of light. Wara li nkunu ħadna b'kollox il-5 readings tal-reflection, fejn jidħol refraction għandna 3 readings biss. Pratikament f'refraction se naraw the bending of light when it passes from one medium to another. Għandna hawnhekk 3 normals tagħna għat-3 readings li sejrin nagħmlu. F'dak il-post hemm ser inqiegħdu il-glass block tagħna. Tajjeb, se nqiegħdu l-glass block hemm. It is very important that you set the glass block exactly on the boundaries. Tajjeb, drawn and printed on the paper. Se nibdew bl-ewwel reading, se nitfgħu any angle, tajjeb, bħalma huwa hemmhekk, naraw li qed jolqot eżatt. It is a very important precaution that the ray of light is hitting the boundary at the normal. U bl-iktar mod preċiż ġo ambjent li huwa mudlam, we draw those 2 crosses to show the incident ray and these 2 crosses to show the emergent ray. Li ħanamlu ħanneħħu kollox u mbagħad naqdu kollox bir-riga. Jekk naraw ftit, hawnhekk għandna the incident ray u dik hija the angle of incidence u din għandna l-emergent ray. Bla bda dawn ikomplu ma' xulxin, infatti id-diagram irid jitkompla billi naqdu dawk it-tnejn flimkien bl-iktar mod preċiż. Kif qed innutaw, hekk għadna the incident ray along with the emergent ray, dik temmek tiġi di refracted ray. U rridu nikkalkulaw permezz tal-protractor readings dejjem taken at eye level that angle over there. Infatti fit-table of results se nikdbu the angle of incidence hawn u the angle of refraction li hija dik temmek. Għal dak ir-reading se nkunu qegħdin nieħdu reading 2 u reading 3. Wara li nkunu rajna ftit iż-żewġ esperimenti nkunu ħadna readings tagħhom u rajna wkoll il-precautions tagħhom hemm uħud minnhom li huma simili ta' xulxin bħal huma pereżempju l-ambjent ikun mudlam, ma nerġax xejn id-dawl ġej taħt il-blind ma jkun mudlam kemm jista' jkun, il-readings taken at eye level to be precise as much as possible. Imma bad għandna ċertu sources of error ukoll bħal pereżempju il-ray ma kienx daqstant irqiqa, kienet thick ray biex nimmarkawha mhux daqshekk faċli b'mod preċiż. Li kellna l-glass block manka wkoll il-mera li forsi fit-truf tagħha ikunu milqutin b'xi ħaġa jew oħra, allura r-reflection ma tkunx jew anke r-refraction ma tkunx eżattament preċiża. Xi ħaġa nistgħu nagħmlu ma' il-conclusion, u allura li ħanagħmel hekk. Se jidhru żewġ slides. Slide għall-esperiment marbut ta' reflection bit-3 mistoqsijiet fuqu, u mbagħad eżattament warajh se tidher slide oħra bit-3 punti wkoll għall-konklużjoni ta' refraction. Li nixtieqkom tagħmlu huwa illi naqbdu wieħed meta niġu biex nikbu il-konklużjoni tal-aħħar. We answer those 3 questions in a paragraph form, in full, bħala Ingliż full. Imbagħad nagħmlu l-esperiment, il-conclusion tal-esperiment ieħor. Jiġifieri issa minn issa l-qudiem il-video se jiġi b'żewġ slides, slide li fiha mill-konklużjoni ta' reflection, slide bil-konklużjoni ta' refraction. Tajjeb illi inti tagħmel pause il-video għal tkun tista' taqra l-mistoqsijiet u twieġibhom u bekk tkun għalaqt. Tajjeb tara li għandek kollox imniżżel, jiġifieri l-ewwel nofs, issa table of results nimlewha bir-readings tagħna li ħadna minn fuq il-protractor ta' 2 li huma. Għandna l-precautions ta' 2 li huma li semmejthom along the way fil-video, sources of error
li wkoll ħafna minnhom semmejthom along the way fil-video u l-conclusion li ġejjin minn issa il-quddiem f'dawn iż-żewġ slides illi għandna.